Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Nk'uko bisanzwe Ingenzi TV ibagezaho umupira w'amaguru mu Rwanda, Rwanda Premier League. Kuri ubu igeze ku munsi wa 21. Ikipe ebyiri zirahatanira igikombe. Iyo ni ikipe ya Rayon Sport igejeje amanota 49 n'ikipe ya APR FC igejeje amanota 45. Ikaze mu makuru y'Ingenzi TV. Abasesengura umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange bavuga ko niri ku mwanya wa 7 ishobora kuzamura urwego rw'imikinire ikaba yatwara shampiyona. APR FC yakinnye n'ikipe ya Gasogi United binganya ubusa ku busa. Abafana b'ikipe ya APR FC batashye batuka umutoza wabo Darko Novic ko atashobora gutwara shampiyona. Ubwo abafana b'ikipe ya APR FC bari biteze ko mukeba wabo Rayon Sport yazatsindwa n'ikipe ya AS Kigali bagakomeza kuganira inota rimwe, siko byaje kugenda. Isaha ya 11 bishyira 12 nibwo kuri Pele Stadium Nyamirambo hatangiye umukino wari ku rwego rwo hejuru wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali. Igice cya mbere cyarangiye ku bafana ba Rayon Sport bashaka gusohoka ngo batahe kuko bacurikiweho ikibuga karahava, ibyuya birabarenga. Bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati AS Kigali idutsinze igitego, twebwe nta no gusatira izamu. Igice cya mbere cyarangiye AS Kigali iyoboye ku ntsinzi y'igitego kimwe naho Rayon Sport ubusa. Igice cya kabiri Rayon Sport yakoze impinduka isatira AS Kigali, byerekanaga ko umutoza Robertinho aganiriye n'abakinyi be kandi abasaba kwirinda amakosa yatuma hari umukinyi wahabwa ikarita yaba umutuku cyangwa umuhondo. Biramahiri Abedi rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport abafana bataziriye batigeze biyumvamo cyane yaje gutsinda igitego cy'umutwe ariko umusifuzi aracyanga. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport basatiranye imbaraga zaje kuvamo igitego cyatsinzwe na Kanamugire Roger. Bimwe bya AS Kigali bajyaga biryamishwa mu kibuga birangiriraho. Umukino wahise uhindura isura uzamo ingufu, byagiye bihesha AS Kigali amakarita y'umuhondo, gusa umusifuzi yanze gutanga ikarita itukura mu rwego rwa fair play no gutuzisha abafana bose bari bahangayikishijwe n'imikinire ndetse no gutegereza intsinzi. Muhire Keve yaje guhura n'umupira mwiza awuhabira amahiri aruhukiriza mu izamu, inshundura z'ikipe ya AS Kigali ziba ziranyeganyeze. Batangira aba Rayon Sport batangira guhumurizwa. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati iyo mana dusenga irakomeye, abareyo umwuka uba uragarutse. Bati igikona we wabusize nkuruki imusozi. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bacanye amatara y'amatelefone baririmba murera murera murera. Ibyishimo byose biba bitashye Inyamirambo ndetse bikwira igihugu cyose binyuze ku ntsinzi. Ikinyuranyo cy'amanota 4 ikipe ya Rayon Sport irusha APR FC yahaye ibyishimo abakunzi ba Gikundiro. Umufana ku wundi barasabwa kuba hafi y'ikipe ya Rayon Sport bagatanga umusanzu buri kwezi, ikindi bagaherekeza ikipe yabo ku kibuga kugira ngo barebe ko igikombe bacyegukana. Nk'uko bisanzwe Ingenzi TV izakomeza ibagezeho amakuru ya Rwanda Premier League ku mikino 9 isigaye. Ikaze.
gihugu hose ndetse no mu mahanga ngo ayimama ndaraye ayimama ndaraye ngo ayimama ndaraye arya amacenga yawe narya amashoti yawe ubufatanye mu kibuga ishyaka n'umurava ngo ayimama ndaraye ayimama ndaraye ngo ayimama ndaraye